taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Nanggroe, Saudara Gubernur Aceh, pada hari ini diwakili oleh Pak PLT Sekda. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh. Yang kami hormati Saudara Pangdam Iskandar Muda,